начало една разходка в квартал Мирафлорес ще ни се отрази добре. 10 км крайбрежна ивица на брега на Тихия океан, на юг от туристическия център. Комбинация от реновирани колониални сгради, крайбрежни алеи за разходка, паркове с цветя и невероятни гледки към морето. Тук се организират туристически полети с парапланяне. Продължаваме с парка на любовта. Не сме в Барселона, защото мозайките много приличат на тези в парка Гюел. Сините са изписани с любовни цитати, а ние се намираме в участъка Ел Макелон върху скалите Корилиос, а пред нас е Тихия океан. Естествено, фокуса не попада на тези двама влюбени, които очевидно ще правят нещо. Бледо копие на статуята на Аугюст Роден, Целувката. Според National Geographic, това е най-романтичното място в Лима. Хуакапиклана – историческо място в центъра на модерния Мирафлорес. Паметникът се състои от глинени пирамиди с 7 различни платформи и е почитан заради своето културно и религиозно значение за народа на инките. Това е важно церемониално място в периода 2-7 век след новата ера. ¡Que vive el Perú, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! Плаза де Армас, площад на армията, сърцето на Лима. От едната страна се намира правителственият дворец, а от другата катедралата и долепения до нея дворец на архиепископа. А отсреща е кметството. Правят впечатление тези балкони, дървените, които са част от colonialната arquitectura на Lima. Desde que era niño aprendí a querer esta tierra hermosa que me vio nacer. Ya aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón. Dice que llena de gloria nuestro corazón. Aprendí. Llena de gloria nuestro corazón. Dice que llena de gloria nuestro corazón. Aprendí, aprendí, aprendí. Правителственият дворец, построен 1535 година,
и е бил резиденция на Франциско Писаро, основателят на град Лима. Не знаем защо в момента е затворен, а имахме голямо желание да го посетим. Може би заради извънредното положение в Лима, което беше преди един месец. Не знам. El Perú es Machu Picchu y ese señor de spam de la línea de Nazca y las ruinas de Chan Chan. Para Cachabín de Guatar, los mochicas y los chimú, los guaribicus y huancas, orgullo de mi Perú. País de hombres y mujeres de irreductible valor, del imperio de los incas y el grito libertador. De Junín y de Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, el Perú es Alfonso Ugarte. Плаза Сан Мартин, значим за жителите на Лима, площад в историческия център на града. По средата е паметника на Хосе Ламартин, зад мен е театър Колон, Националния клуб y Hotel Boulevard. Con emoción, una voz, una guitarra y el golpe de un buen cajón es todo lo que hace falta y armamos el jaranón. Señor, qué feliz me siento si escucho una marinera, donde los valses criollos, cualquier canción de mi tierra. ¿Y sabes por qué? Porque soy peruano. ¡Que vive el Perú! Yo vivo orgulloso. ¡Que vive el Perú! De mi suelo hermoso. ¡Que vive el Perú! De mi patria entera. ¡Que vive el Perú! Arriba mi costa. ¡Que vive el Perú! Y mi cordillera. ¡Que vive el Perú! Arriba la selva. ¡Que vive el Perú! De todas maneras, que vive el Perú, señores. ¡Viva el Perú! В Лима се намира и най-големият парк с фонтани в света – парк де ла Резерва, на който ще се насладим вечерта. Това е най-големият фонтанен комплекс на Земята, състоящ се от 13 различни фонтана, интерактивни през нощта, тунелен фонтан, лазерно шоу, синхронизирано с музика. Подобно шоу сме виждали в Дубай, Сингапур и Истанбул. María Marta Reverte se llama, la señor más linda y tierna de mi Perú. Donde quiera que vayas te aclaman, tú bailas la marinera de corazón. Ella baila, se pasea todo el tiempo, caranea linda cuando coquetea moviendo sus caderas. María Marta Reverte se llama, la señor más linda y tierna de mi Perú. Donde quiera que vayas te aclaman, tú bailas la marinera de corazón. Ella baila, se pasea todo el tiempo, caranea linda cuando coquetea moviendo sus caderas. Ella baila, se pasea todo el tiempo, caranea linda cuando coquetea bailando su marinera.